Yawani, useklet phone. Yini okunika yona? Akusele mfethu. Sithini manje wangibuyisela futhi ifoni? Angiwathatha ama-Android, ngithatha ama-iPhone kuphela. Imango. Kodwa mfethu uyayibona lento yenzayo ukuthi manje sewulimaza umnotho waseMzansi. Mfethu ayenziwa lento yenzayo. And futhi nje into yenzayo ayikho nje fair kumina mfethu. Mfethu, yini ongayizwa? Awuthi ukuthi ngithatha ama-iPhone kuphela mina ngiwathatha ama-Android. Okay, mina khona umuntu engimaziyo uphathe iPhone. Fusek ngisekuyena manje. Phela bengingasho ukuthi ngisekuyena. Ngibambe inkunzi. Buka mfethu. Uzolani? Buka ngi-understand ukuthi ngibambe inkunzi. Awunayo mhlawumbe ifoni mhlawumbe ongidasela yona-ke. Ngithi kubambise. Yazi Fusek let phone. abona phasi ayisekho-ke fair futhi lento osuyenza manje. Angithole type ukuthi awumbamba umuntu uphethe ama-Android. Manje noma ufuna Ngitshela utheni mina ayikho fela into ukuthi ngithathe ama-iPhone kuphela. Mina ngithathe nama-Android. Ngusumnotho wase-South Africa uma ukuthi ngithatha ama-iPhone kuphela. Let's. Ne? Isimali yami wona manje. 20. Letha. Mtamarishi. Bari ngishundasela ifoni elokhiwe. Akwazi ukuqeza amafoni? Hlola yami-ke le. Ungenza isilima. Wathatha ifoni yami nje le. Qeda ngibambe inkunzi manje wakudayisela ifoni yami nje leyo. Awungeke.